ɓeɓe landike ɗo question comme je vous ai dit ɓe inni konno kanko Ousmani Gawal kaw andi ɗo fo audio ji makko fuiti himo habba o naɓani hay goɗɗo audio fi otowal ngal wonno sodude on audio retrouvé sur la place publique ko honno ƴettire o risque ɗo jentite moƴƴa fi on andu ko wiyete kon ko mo ma on ɓurma bonande par ce que buyno ndarude ko woni kon ka nder miran ala jentitade ndara miran o ñande gore meɗen yaade Sénégal min ari terlen ka wiyete ɗarato so ari a natiri jala jang kare furno ɗo wiyeteɗo ɗarato otoje ɗen iri ɗon min waɗi ɗon lewru meɗen e nokku gotum ñande go haaju amen yani e rottanede ñamete anduɓe ɓen pooji no woodi tawɗi hara ko pooji poore ka boboɓe waɗanteɓe sate ma si goɗɗo naɓama e hôpital o tuuta ko waɗete ɗon tuure nde ombe nde yaltinoye ɓen ɗon tawi kamɓe miranmo ɓe jogino on fi waɗangol men ñamete on ko nder ɗon ɓay min yimiran on kamɓe ɓe welti e ɓe waɗani men ñamete waɗani men teddungal ukki e nder po on ha hande o golliraka fi affaire cabinet ha hande sa on nayi la confirmation mais puisque min ka hakkilan ko po ni hande kadi na ñamete on hakkilanki woni mo ko miranmo ñamete on waɗa e nder muɗum on ko on ɗo woni lan e préoccupité par ce que simi anditi ɗum ɗo ko poni haysi ko kesoɓe sodunoɓe waɗi ñamete e nder muɗum hakkilanki jaɓali ñamugol ɗum ɗo mi fala noon yen jentita ɗo ko on ɗo waɗi simi ƴettani en o exemple ɗo ɗen andi coup d'état on ɓay waɗi jama on yaltuno kelli en fop miɗo tawa eɗen yaltunoɓe waɗi hay allocation e muɗum on tumari yaali kon ɗo wonno yeeso CNRD ngol ɓayeyi ha divorce on waɗi médiaji go e parti politique ji go ko yaltuno kondani watan wulludey on soutenino ɗo o coup d'état par ce que on tumari en heɓali esprit andugol ngol wondema si coup d'état waɗi prenons acte surtout parti politique ji ɗi hande ɗo nous sommes face à la situation le vin est tiré il faut le boire ɓe inna e pulal ƴoƴugol koye hoore goɗɗo si koye hoore ma a yaggay woni yaggen moƴƴa ko ko CNRD waɗi en ɗo mais yaggen kadi moƴƴa ƴoƴen e koko waɗi ɗo yimɓe yalti weltori wonɓe ka nder parti e citoyen ɓe ordinaire ɓe ko tawi komɓe nani o enregistrement ɗo no tawa e maɓɓe tawɓe fewndo mi yewti ɗo fi enregistrement ji ɗi mi joggi e hoore yimɓe ɓe yaltuno ɓe kondani on tuma pourquoi le 2 poids 2 mesures fi on ɗum si tawi koye hoore goɗɗo a immoto wawa siɗa weltori a kondanata ko waɗi kon mais si koye hoore maɗa a yalta e wiya a duwaka ça c'est du 2 poids 2 mesures andi ton ɗo noon onon kadi audio ji no e hoore moɗon y compris kanko menace ji ɗi Ousmani Gawal ɗi o waɗi ɗin mi landori on Allah ñande ɗi audio ji yaltoy e hoore cadre ɓe moɗon ma e hoore proche ɓe moɗon kon ɗum yaltoy to wowloyo donc il faut condamner ce qui s'est passé là parce que ko yimɓe ɗiɗo hoolondirɓe wonno yewtude ɗo e hoore ɗum ɗon kañum kadi no mi wiiri on non scénario on goɗɗo mo tawata noddama inna Ousmane Gawal wowli hunde kaari espace a nani ko wowli kon espace wi mi nani ko wowli kon ko honno tawruɗa ɗum ɗo moƴƴa awa noddumo yewtamo nodda on ɗon Ousmani Gawal taw ɗon anhimo ƴettama appel ji ɗi par ce que iɗon hoolodiri waɗa oɗa kañum sur écoute mo jentiti ko on ɗo yewde kon kaw innuma ɗon o ala nande moƴƴa ɓannituɗa téléphone on fi o ɓurtu nande moƴƴa kanko emo enregistrede l'ennemi du peul c'est le peul lui-même ɗo sikka min humpitotako ko woni e feƴƴude arrêté koko wonɗon e wadde ɗo parce que ko tambantilonde wonɗon e wadde Ousmane Gawal en fop ɗen andi bonki makko kin e bonnere makko nden ko ɗum si fuɗɗorɗen yaltinde ɗo ɗi o woni e wadde ɗin ɗi o woni e wowde ɗin mais ndeɗa yewta dowru ndu yo ndu accu susugol yewto kañum kadi kendare nde yo nde accu luɓugol aki profite hande ɗo koko yaltina ɗo sur cette place publique mi landike on puisque à la guerre comme à la guerre mi précise ɗo non wondema sifa ɗi piji c'est des pratiques régulières en matière politique
en fopi den andi ko feƴƴuno ko les écoutes téléphoniques fewno kaɓe wonno yaade ɓe attaquoya Libye en fopi den andi échange de courriel on entre Hillary Clinton et bureau ji makko ɗin en fopi en écouti extrait sonore ji ɗi kanko Donald Trump ɗin feƴƴude e hoore makko ko woni yewtude e hoore yimɓe ɓeɗo le non ko président e non de moyen responsabilité ɓe ɓuri ɓe towde donc en politique ɗum ɗo c'est régulier koko waɗata nder ton mais jama en fop e wonino hande kadi politicien hay wonɗo on ka boutique muɗum wonɗo yeeyude on wonɗo on ka magasin muɗum wonɗo on ka bureau muɗum wonɗo on ka suudu muɗum oɗo wontino hande kadi politicien il faut creuser pour mettre l'autre dans le trou quitte à trahir la confiance koko oɗo ko ganduɗon fi muɗum débat mo tawata non ko kanko déclenche débat on fi yoɓe yewtu fi muɗum voilà pourquoi ɓe hollali on première partie on ton ko honno yewtere nde waɗiri wonɗo ma wiide honorable wiyama vous promettama kañum o agisay o wallay et cet audio se retrouve sur la place publique waɗe hoore moɗon dey mi yeeti kon ko taw jentito koko tawata kon Ousmane Gawal waɗa hoore waɗe hoore moɗon onon ɗo andi to nawam ɓe sonkude ɗiɗo goye waɗidiri o enregistrement ɗo na haɓuɓe ɗiɗo waɗidiri o enregistrement ɗo ko wonɓe wi'indirde vous et tu e wondema konko waɗa ɗon ko mimmi tawtali ɗum ɗo ɗum ɗon ala ka yewtede fi muɗum